Phuluni panigaw arong along PMAY hemsu kikim kirang ponja phanujok ke sompon. Gudam teron arong along construction of Amrit Sarovar along ki sompon. Birta kelang ara doan aphan kardom pa jerlo kardom non karbilong ria birta long pen ujang tirang pi non arju ikha birtang tompen. Kiduk de rarara tumaphan sorkar pen mathapong si PMAY scheme pen hemsuron pon bomlo. Lasong si chiti ni phai kretrok siarni Phuluniam isi constituency Panigaon sar therong phararong amikar Sanjoy Inkia Pharman pen Langsomepi block pen PMAY hemki kim kerang ponjia phan VDC chairman Dhoni rong hangari dengpen nujok ke sompon. Lason nujok ke sompon hot Phuluni mondolamai phu Noren B Gram Sevak Jaising Inti Assistant Gram Sevak Kiri Teron, Assistant Video Langsomepi Block Monjula Deka Tum Chetongdun. News Report Phuluni Pen Sarhon Inti Karbilong Rebirta. Inti ini hem hala BDC chairman pen cheng lok video video terang junto dan gam sebab sa punta wang lok kasi ni suri nak lok maju lok ini hem wang pen Nanti dihalang, ini apa? kita coba pang lok ke wang pen kasi ini dalam an urut ke lok ku nili hem atau tak Suruh pon lo lagi, alang di kumpak, tahu kumpan tak, tahu penceng lok, lagi suruh tahu. Lakhain ko rapho nilip MEC constituency ka parlo Gudam terona rong along chiri krehinia pharmana phanpen tangkasika 13,46,900 panong ponsi under mission Amrit Sarovar committee fishery langteng MEC Pobitro rong piari dengpen kangpupon laso kangpupon hot nilip BJP mondolamai phu Bapuram teron kong chunbang Rilip son teron lapen nilip blog video penchenglok nilip blog chokomaratum chetongdun bang solong kaprek manpeng ke dotum ta chitongdun lapen longli chiri krehinia da ke pek vega bang phu aphan kachuru alam thei pi bajerpon lapen labang solang teng pameloti lang teng aphan ke raikom je aphan ingchina pai sitami semarpon ji pusi MEC Pobitro rong pi lapen video tumpen than pachini pon lapen labang solang teng adunga raya long sitami thengpia rong heihui e ponji puta than pachini pon thu. News Report Jaising Teron Karbilong Rebirta. Itum kacing honai Prime Minister Narendra Modi mahanggathegarni alangli ningkan proxykeb rahini kecok ini labangso arni mesen arni tum Amrit Sarovar kuisia scheme isia langteng kadlo kobi area lake 11 bigas baktogi si kaso langteng itum kedam tang 2021 aningkan Prime Minister Karbi Anglong kewang hot alangli labangso scheme launch tekang lo lapen la so teng pen pini ningkan isi pini labangso alang teng katuk kowe adim lapen scheme kadu we lang et pen pini nili block andar long setame pini Gudam teron arong long itum laso scheme deng pon lo pen pini pen ke lake itum foundation bangcheng lo lasi pini labangso alang teng lake kadu kowe lak krek thom so se chot tangka pen si labangso lang teng selam pon po si labangso lang teng selam det pen isum isi society doji ka maintenance fan atheke langteng government pen ge hut pidet po selam pidet po setami jong se maintenance ave lana bang ave lang bang ave plotang te lage
inodagi aposi isi society mo ki tum selam pipo lapen labangso kam ke klemi lake construction committee si doji construction committee pen si labangso kam lempon po la senili on behalf of pini nili bemesi hoi pen itum kaching honai itum prime minister fan itum birthday happy birthday posinili pini alang fan wish lo lapen pini labangso arni kemesen arni hosil labangso scheme itum ladak foundation ke klem pilong apon itum ningarong pik lapen blok nili blok andar itum kaduk kawe long pli adim itum labangso scheme doji setame pini bangke pini ladak itum long wet lang lasi non long thom itum dolang lasi kaduk kawe long plian itum labangso scheme itum long lo nili blok along Ono penalang dalaan besto mane busy schedule lang kong sa tamiyalang la so rat han kamathay jo ni banili block andara po ni tuman kamathay jo ni alang so scheme opening ang sa tami ba foundation di sa tami dito meditation di piate penalang din ang sitong don uthot ninga klong panito block ahin man adom suri akardom ninga klong penalang kat pasir po tak nang sitong don Fishery Department pini labang surang citang dondo mabay do. Fishery Department ke Lapulod mane itu Selunian Circle under the police ilong bed office ta apen staff tung komre pakaturi join ni alang itong tru atumi city sitami pipon lo sitami nang citong dun in pulo la si alang ni mangke bukazam sitami so thoda program tu masih alang di bang hadak citong dun masih alang di bang citong dun ida lo sitami jitu kikim kerang pendang lok itu kinang sot bake help kinang jian sitami alang tu mas support bang ke dulu Nana fishery hut panjing la pula solong le soton to gede. kalang itu selen donar itu het mili pulo babul orang ko lang dia long le long sen itu so pukurita mani kihiut pon ko ba pangcheng pon ko Thank you Baida. Onai Prime Minister Narendra Modi ji alang liam hangki theka ka aningkat barni ka talon kon sia scheme lake Amrit Sarovar ko scheme do asa Amrit Sarovar ke alang li Dipku ba Karbiang Long jawang cheng si 2021 April siklu alang li jawang sila so scheme mangke ke launch kan lo la so ateng penili tu ada itu ba instruction ang ki block tum han kilo block tum ben la so conversions ke dokter itu fishery department adu logote agriculture department adu la so along pen nitum han isi adim ingwai ponai ba lang ponai pusi pulo la so teng penili tum dak nili block andar ke gudam teron ko adim long lang pen ingwai pon pen mission adim tum long pon lo la pen so land donor amen Pinia birta lan sikang ton cholo kaduka vita domi thakmi kardon